Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Di kay agsao iti makapasakit, o sarin nyo laang dagiti balikas, anasayaat kan maiparbang, tapno matulungan nyo ti asinuman akasasauyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, amom ka din tagwarwaras adamag ita dito'y lugar tayo. Anya adamag. Da Emilio kun Sandra, agsinsina dan samuteng. Taapay mat. Kanog bababae ka no mo ni Emilio? Ay na. Nakaamuam manan iti dayta adamag. Nangagkula ang apagtutungtungan da dita istor ni nanasyon. Ang mga no chismis laang dayta. Imposible mat at chismis laang. Ay na. Saan kan amakibiyang dita? Maamuan tumatlaang no punno dayta. Intun madamag tayon anagsinada. Ay, nagdangamot tanda di Sandra. No di na payla sinaan ti asawa na kat agbababae lang arudan. Ay, agsao ka man ako nakon. Sumardang kakit din. Mababain akon, Emilio. Datan ti pagtutungtungan dagiti chismosa. Agwarasan ti madi nga inaramid mo. Aklunak ang nagkamaliak, bakit? Ken kunakmet ken ka asinaakon ti babaik. Sika ti pilyak. Iso apang nga asim tapakawanin na kuma. Ken ikanak pa iti maudi agundaway. Jak amo no mamati akpay ken ka, Emilio. Kasla jak mamati asin ninaamon ti babaem. Anya ka ditirumbang nga ramidak. Tapno mamati ka asinin na akong ti babae. Sige, kitaak no kabaulam nga aramidon ti ibaga. Oh, anya day ta bakit? Ibagam, tano ka ba alaklakid di? Apay kid din asaan ko nga aramidan. Tapno mamati asin ninaamon ti babaem. Isurrender mo kanyak ti cellphone mo. Saan kan nga agaramat iti cellphone? Sige, bakit? No day talakid iti pagtalnaan ti panunot mo. Apay kid din asaan. Kantap no mamati kamatan, asinina akong ti babae. Si kamat gayam ti masabat ko, Sandra. Oh, apay ka di Dani ka. Ada ibagam. Kaya't ko lang ti agdamag. Anya ti damagam? Agpaiso ka di ti damag, nga da babae nila kay mo. Ay, nakababain man. Ngam, pudno. Ngam, nagkari asininaan nan. Ay sus, namati ka mat. Ayawan no di mo usaran ta utek mo, luklukon na kalatan ti asawam. Apay matan ako nam ti kasta. Ti lalaki, no naiturudan ti nagaramid, ulit-ulitan dan. Iso nga usaram kumamot ta utek mo. Di ka pa alilaw kan lakay mo, sinaamkit din. Ang nagkarimat asan nan nga ululitan. Kan kinunana asininaan nan ti babae na. Kinapudno na, in-surrender nan ti cellphone na kanyak. Awanan cellphone na. Iti kasta, saanan ang makababae. Usaram ka di ti panunot mo, Sandra. Imposible nga awan ilimlimang na cellphone na. Kasta nga tangag paiso? Kasla kala na yanak idi kalman. Tapno saan mo ang mapanunot ti kasta. Si putam nila kay mo. Amangan mo't no adda ilumlumang na cellphone na idi tricycle na. Nay, bakit? Anda ka mat dito'y garahe. Urayan na ka di. Talagang urayan ka. Nini. Ano ti berbiro kam? Adda dito'y bulsak ti napasadaak. Itad ko amin kan ka. Awan ti inlamang ko dita. Saan akwarta ti birbirukak? No saan akwarta? Anya ngay nga rod? Cellphone. Saan ka di ngayon surrender kun kan ka ti cellphone ko? Anya ti amok ngay, no adda sa bali a cellphone mo, kat ilamlamang mo dito'y tricycle mo. Unay ka na ya, bakit? Saan ka pa'y lagayam amamati asininakon ti babae? Apay balikid ka, balikid. Di ka di makaturog. Saan nga ron? Anya ka di maninti pampanunutan maya. Anya pa'y ngay. Ti pa nagbabaim
Apay ka di analagip mo manin dayta. Manumatan nga aldaw asa anak asinidir. Ita, mangrugi ka manin. Gusto ka di matan abakat. Amangan no ang paisumat, timbagbaga ni Danica. Anya timbaga na ya. Ano narugya mon tinagbabae, ulit-ulit mon. Katsyakmat, mamatpatilatan iti ibagbagam asaan mon nga ulitin ti agbabae. Anya matan dayta adani ka. Imbis at ulungan na ta, tapno maurnos ta. Saan mat? Tasug-sugsugan na kapay. Anya nga iti kayat na? Agsina ta? Amangan no isaksakit na klaang mat. Kastaya ti panangisakit. Kayat na, ngagsina ta. Wala, gusto. Ikarigatak alipatan ti inaramid mo kanya. Ala, maturog kan. Saan ngamin akong purmiladitan ti pampanunutam? Mabalin ka di, Nana Magda. Bagbagaan nyo jay sa lawasaw nga anak yo. Ha? Apay ka di, Barok. Anya manuntiin sa lawasaw dyan anak ko. Imbis ngagtal nan ti panunot ni bakit ko. Kumpurmi ti bagbagana. Imbagana nga da kano ilamlamang ko a cellphone iti tricycle ko. Asaan kano apud no nagbalbaliwak. Nga ulitek to kano manin ti agbabae. Ay na, pasensya ka lakuman, Barok. Siya kung tagkid-kid daw iti pamakawan. Bayam, takasaritak to ti anak ko. Alaman, Nana. Imbis ang nakalipatin ni bakit ko. Mapanam at rubrubruban. Ala, Barok. Takasaok to ni Danica. Nagalas ti kasta nga aramid mo, Danica. Apay manan nanang. Anya ti imbagbagam kan ni Sandra. Ay, napalalo apong tot ni Emilio kan ka. Ay kat mapaiswan nga taa, iso napalalo ti pungtot na. Apay asaan mo abay-bayan id amang urnos iti bagbagida. Apay aya amakibibiyang ka. Kasano kat di mat us-usaran ni Sandra ti utek na, nanang. Linuko lang arudan di asawa na. Pinakawan na pailaang. Ha? Awan kat amuna Ay, anya aya ti pakasiknaram. Biyag namot day jay. Iso asaan mo ida na pakibiyangan. Di na kat us-usaran ti utek na. Ay, sumardeng kan kunak. Mga nuti kinasalawa sa mo ti pakiidardarumamtaw. Pudno ka di ti imbaga ni nanang. Anya timbaga na. Amakibibiyang ka iti problema da Sandra kan Emilio. Isaksakit ko lang di padak ababae dagul. Saan ka di akinunakan ka? Asaan mo ida abibiyangan? Apay, adama di aya iti inaramid ko. Awan amukit di day Sandra. Tapi nakawan na pay lang ti asawa na. No siyakla ang tiyag babae ti asawa na. Ay sauce, saan kun apakawanan. Isi na kun adagos. Ay na, agsabali kayo iti kapanunutan. Isu asaan kan ang makibibiyang. Talaga, sakit mo ti makibiyang iti problema ti aking problema. Imbag kumamat, no makatulong ka. Ngam saan mat? Na, nimot Emilio ti madama nga karkargay ti pasaheros na. Kat sinabat na ni Sharon nga anak ni Nana Divina. Kat dajay, inala na ti awit ni Sharon. Kat inlugan na iti tricycle na. Amangan mat no ni Sharon ti babae na. Isumat lagayam ang insukat na ni Sandra. Tadayo anapin pintas kan ubing ni Sharon. Kitnimat Sandra. Ay, agpalpalukulat na ni iti asawa na. Siyempre, saan mat akayat asinaan ni Emilio ni Sandra? Taawan ton mga sikaso kan kuana. Ay, sus, kaasimot ni Sandra. Amom lakay, nakitak ni Emilio ijay paradaan ti tricycle. Ay kat siyempre tagpaspasada kat nga road. Amom, nakita ko no asino ti babae na. Anya? Asino? Ni Sharon nga anak ni Nana Divina. Ay na, agtal na ka man si ka, Danica. Kasanumat ako nam ababae na. Imposible mo't akayat ni Sharon ni Emilio. Nakita nga road ti panang sabat na kini Sharon. Kat inawat na dagiti awit ni Sharon sana inlugan iti tricycle na. Day talaan nakitam, ibagamon a babae na. Ay,
Kastamat at talaga ti trabaho da. Tulungan da dagiti pasaheros da nulumugan da. Ay, sabali nga rod ti panagriknak. Ammom kada kami ababae. Kaadwan na apo maiso ti atap mi. Nang runa no agbababae ti asawa mi. Apay, si kaaya ti asawa ni Emilio. Awan imbaga kakastada goal. Ngam siyempre, gayem ko ni Sandra. Iso amariknak mo ti marikrik na na. Gayem mo ayamat ni Sandra. Kaano pa'y ang nagbalin agayem mo? Ha? Idinto tano agsao ka, kat pagbalbalinam nga awan amuna. Kaslaan mo kun no asino ti babae ni Emilio. Asino? Ni Sharon nga anak ni Nana Divina. Sigurado ka kadi? Ang mga no fake news lang matday ta? Ti madingamin ken ka, di ka pa'y rumrumwar dito'y balayo. Agkulkulong kalatan, iso nga awan maam-amwam. Dani ka, unay matantikas ta pa nagsasaom kanya. Adakan ka, no saan ka mamati? Si kalangarudan ti saksakit ko. Iso aluklukwan na ka ti asawam, tanasingpet ka unay. Ay, agnanayon kalat na nakasta. Panawan ka man lang? Oh, si kamat ganya manang Sandra. Anya ti maipaay ko. Sumra ka Ay, agyaman ak ading ko. Agdugaw ka. Apay anak ka umay ka. Agyaman ak ading ko. Kayat ko lang kumati agdamag. Anya ti damaga, manang. Saan ka ko mga gungungot Kayat ko lang ti malawlawagan. Ada ngamin na kay danon kanya kasi ka ti babae nila kay ko. Asino ti salawasaw anang ibagakan kay ti dayta manang? Ibagam no asino ta idarom ko. Ay, saanan? Saanan anaskan adumanon tayo itikas na ading ko. Mamati akmat no anya ti isungbat mo. Awan ga po na at tutupak ti asawam manang. Ngam ti asawam tinagluganak idi na minsan ang nagpalingkiak. Sinabat nakpay at tinulungan nak taado ti awit ko. Ang mga nuday dya tinakita da. Kat indanon dakan ka. Hala, pasensya ka na din ko Inton maminsan, saan kun apat-pat yun ti ibang bagaday dya tao? Na, sabali manin ababa iti kasasaw ni Emilio. Ay talagaan na isem ni Emilio iti ubing ken sexy. Anya nga ta ti reaksyon ni Sandra. Numakita na ti asawa na nga da kasasaw na anapintas. Ay, alaak man ida itiladawan, ta ipakita kini Sandra. Amangan no saan ani Sharon ti babae na. Amangan met no day ta babae. Ay, nakaumayak man ni Sandra. Ta nagkamaliak saan ni Sharon ti babae nila kay mo. Talaga nagkamali ka. Gaputan na ka sa ukon ni Sharon. Wen, kat masiguradok ada ito itan ti babae nila kay mo. Oh, kitaem. Inalaak ida itiladawan. Oh. Kita man? Itoy. Kat no kasinsin mat nila kay kuday ta. Anak ti manang naanay kamang iti sabali a baryo. Kan mabalin ka di dani ka. Sarda nga mon ti umay dito'y balay. Tawan mat lang nasayat nga ibagbagam. Imbis a makatulong ka, saan mat takarkaro lang ti apami iti asawak iti kastangar aramidam. Oh, talaga kidingawan ang muma. Si ka lang arot ti tultulungan. Si kapay ti makaungat. Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Kan sa anak anagkid daw iti tulong kan ka. Kan apay nga min ayang at ti asawak ti sipsiputam. Ti asawam ti siputam. Saan kat at ti asawa ti akin asawa. Anya? Hey, bakit? Manumutan nga aldaw nga adda ka lang dito'y balay. Di ka matan rumrumwar. Nabainanak nga rod iti imbaga ni Sandra. Apay, anya ti imbaga na? Si kakano ti siputak. Saan kat ati asawa ti akin asawa? Day ta ti malalam iti day tangar aramidem. Apay, tikunam ka di kat makatultulong ka. Ay, saanan ang maiparbang ti aramidem? Tasikamot ng ti agar aramid iti pagapaan da nga agasawa. Imbis ang maurnos tilin nanganda. Saan mat? Takarkarwam. At dapay kiddi nga agsinada. Isu apang asim bagat.
baliwam kumanday tanga ugalim. No awan pamanaknak mo, di kan agidanon iti masagnan. Tama nga no adapay apariko ti ipaay na. Tikit ti biyag mo ti siputam no kasano ang mapasaya at mo pay ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.